3 najopasnije ribe na svetu. Broj 3. Golijat tigar. Golijat tigar je strašna grabljivica iz Afrike. To je jedna od najvećih slatkovodnih riba koja može dostići oko 1,5 metar dužine i može da teži i do 50 kg. Svojim oštrim zubima može bilo kome da nanese ozbiljne povrede i može da napadne krokodila koristeći svoje moćne čeljusti. Broj 2. Udičarke. Ovo su pravi morski predatori. Zahvaljujući bioluminiscenciji na vrhu glave, oni privlače svoj plen dezorijentisan malim svetlom, a zatim ga proždiru. Svojim oštrim i moćnim kljunom mogu izazvati ozbiljne povrede prstiju ribara ili ronilaca u slučajevima kada se neodgovorno ponašaju pred njima. Pre nego što otkrijemo broj 1, ne zaboravite da se pretplatite i lajkujete video. Broj 1. Pirane. Nastanjene u Južnoj Americi, poznate su po snažnim čeljustima i oštrim zubima. Iako je njihova reputacija da brzo proždiru sve preuveličana, one zaista mogu da nanesu bolne ujede i veoma su agresivne prema povređenom ili uznemirenom plenu. Da li biste smeli da plivate ako znate da se u vodi nalaze ove ribe? Napišite mi u komentarima i slobodno se pretplatite.